Pun babam paya lencho sulnul ngul melengam sal do jigam gabe ngule so lokta albumodam kapapa holag bango nul melengam sul NVCC ga online ministry so welcome mado sul ngule pun wog tugu puyam lokta tabam tajo sul ga tugu puy ngule tataga dan heblanikam Matthew chapter 18 verse 1 to 4 sam ngule sul katja at the time the disciple came to Jesus and asked, who will be greatest in the kingdom of heaven? Ho agar ho bu tulunga Jisu doko habne muam tohnum. Au gadala putolo here mulungam ko yadan. He called the little child and had him stand among them. Ho Jisu him akguabane aga ho damtel. And he said, I tell you the truth, unless you change like a little children, you will never enter the kingdom of heaven. Home jatu jabinum, ngonulam jatu jabedun, nule hangam mukul, himitulug have nima balokam, nule nuyingam aogadav haniram. Verse 4 sibingame. Therefore, whoever humble himself like this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Hope Jesus Christ mu buldam bing nama. Hiye ni ake so ko save kalam atam anyodu masdan atam yandu masdan ho he hablanikam awle perhat talom melengam ko yatan halngule kapagada. So ge Matthew chapter 18 verse 1 to 4 songule kapa nama. To enter the kingdom of heaven and to be greatest in the kingdom of heaven, we must have the childlike characters. Aula putalo hadu hablonikam, aula putalo koya de hablonikam mule, hemige hang bagnam habe, hemige magnam habe, mule mandabri pa hal mule kapagada. Asaka tugune bindo ko hado, hemi hado, kao hado, asasak mule bindo. Hembab so bintagan sablonikam aula putalo hadab hablonikam ya aula puhatalo koidab hablonikam mule childlike character ko anyoga mangnam habe ko anyog hang bagnam habe bachcho ki soch mule dodubri pa hal mule kapagado. So sulag also mule let us learn what are the childlike characters in the Bible. Sulag also mule chintjum को अन्योगे हंग या को अन्योगे करेक्टर या को अन्योगे सोच बच्चों की सोच या को अन्योगे करेक्टर है हनम सी बाइबल से हो गई यू हम मुले चिंत जिका. One of the most important character that we find in the child is heart of humility and humble. एकता मुले first so काकाता जो मुले एकता को अन्योगे करेक्टर है हेबलोनिकम humility and humble. A child sees no difference in color, race, class, tribe, gender, status, and etc. They are just friendly to themselves without noticing their differences. Ko anyoga karakteram mule ko ga life am kablonikam ko anyoga hablonikam si nyetubugo si arobogo, si high class go, si low class go, oko si kayapa, si pulupa, oko si asa tribe go, si nyem go, nyega go, si ho tribe go, si high tribe go, si low tribe go, hell kamado. They accept each other as a living being. They accept each other as a human being. Ko anyong heblonikam bule ho differentiatem kamado hemam akan am living being go ba turnubu go ba ko human being go ba nya ko go accept mala abbi minsido punwa wasul ho ge character sam ngul Christian lag ba expectation na do punwa ho character sam ngulam adopt mamtas ho character sam ngulam bagam tas mando without noticing differences ngula nya ko ga difference sam class sam gender am mule katamabe raciam ka si high level go low level go si arobu go so nyet bugo si ching bugo si chingma bugo si qualified bugo si educated bugo uneducated bugo have katamabe mul maling akanam except as a human being nya kungobo hel accept akanam loming sunamam punwa abe ngul goloke me expectation adopa hel ngule kapagado
When Christ came to earth, he shows humility in many places by eating with sinners and drinking water from Samaritan women, though he was holy. Mulai Bible so igo kapagado, Jesus Christ mo sa chingi do so hari ko mo gada so dori ko mo humility ngam ko katampa. Mo darag bo pa have jakam mo tax collector lagba, rich bunyi lagba, rimor bulo kach bunyi lagba dawanam. Mo untouchable lagba, so ga Samaritan woman ga alag hoko is the nama mulai kapagado. Jesus Christ me humility ngam gada so katampa. Have kalam Bible daily ngulam encouragement do 1 Peter 5 verse 5 bola Colossians 3:12 babingam. Be clothed yourself with humble and humility. Punu ba ngulam encouragement do darabo tugo pu ngulam encouragement do ngulam clothed yourself with humble and humility. Hogab ngule sul Christian ya akobri pronikam ngule childlike character adopt Christian childlike character adopt madab hablonikam ngule hamkam humble and humility nge ngul lagab do dobri pa hal ngule chincha. Secondly ngule childlike character ngule kapagan hablankam trust and dependent, complete trust and dependent hal ngule chinta. One more important character that we find in the child is they are completely trust and dependent to their parents for their food, clothing, education, and everything. Ku anyo nga hablonikam, ngulmalang ku anyo sokado ya soma bakam ngule kaldo chingdo. Ku anyo nga hablonikam बच्चा कभी नहीं सोचता है कि कल क्या पहनेगा, कल क्या खाएगा, तो कांगे हो लोग हाथन ngो distance से हाथन. They are 100% dependent to their parents. मैं बोले 100% अपना पेरेंट्स पर ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है, डिपेंड रहता है कि वो है हमारा पेरेंट्स है, वो हमें खिलाएंगे, हमें वो पहनाएंगे. बोले हैव 100% डिपेंडेंट madam करेक्टर है कुगे 100% ट्रस्ट एंड 100% डिपेंडेंट madam करेक्टर हम बोले कु को लोग कापा को हैव कलम nga को अन्योक दो 5 साल के बच्चे हैं मैं जितिया होगा लगी बोलो ऑनलाइन मैं लगी बोलो कापिल ngam बिंदो मामा ऑर्डर मजदब ngो तो का दो मा हजा कम बिंगा मैं बिंगा में अबू दोपा अबू है वो सब कुछ कर सकता है अबू जरूर पे करेगा अबू जरूर देगा अबू सब कुछ कर सकता है मैं है बिंद when I see ngो हम तक कापिल मैं जितिया है मैं कम then I see his trust and dependent on his father without any doubt. Mig 100% trust, 100% dependent. Mig ab manamam ngoso kapagado. Mig ab lagab tukado do maham mangmado. Mig lagab mig hamri tan pe mai do parit ham mangmado. Mig 100% trust and dependent mado ki wo mera pita hai nga abu pa ham naj do parido ham ridu paritar hel mig trust manamam kapagado. Then I realize सच में परमेश्वर भी हम सब से यही एक्सपेक्टेशन रखता है. होंग रियलाइज में दो कि होसा पुनब अबकम जागतंग जागुलम होगम सो को अक्से मैं अबम 100% ट्रस्ट मदो 100% डिपेंडेंट मदो हैव कलम पुनब अबे हो 100% ट्रस्ट 100% डिपेंडेंट मदम पुनब अबे मुल्लग एक्सपेक्टेशन दो है मुल्ला कापा मुल्ला ईगो बाइबल सो कापा दो मैथ्यू 6:25-34 सो कम कापा दो worry not for your food and clothing ना दनम गबे ना कोनम गबे तंगनम गबे मंदिर माप खनम कापा दो मुल्ले 1 Peter 5:9-7 सो कम कापा दो Cast your all anxiety unto Lord, for He cares for you. Naga hogmala mandik sakam, mang sahakam, as ahakam, muam jihad kapun baba, mu care madan hanamamula kapagata. Oh lag mule Proverbs 3:5-6 sokamula kapada. Trust in the Lord with all your heart. Lean not your own understanding. In all your way, submit to Him, and He will make your path straight. So mule kapagda. Complete trust, completely punwa abam manging taka, manjing taka. Oko no atig manglakri la ko rima baka. Hama hug malay ngam samit bolo. Nag lamtangam, nag lampiangam, mga straight majitan, sidada majitan hanamam kapagata. Hoga Bible ka mulam encourage madoki ngule Christian hai. Complete trust. Complete dependent am ngule punwa abam madamrida होगा एज ए क्रिश्चियन ngule को अन्यों को हिकी से हमलों निकम जैसे छोटे बच्चे कुंगे आतक आनाबम दनम गबे तनम गबे कोनम गबे एजुकेशन गबे 100% trust 100% मे dependent madam have कलम एज ए क्रिश्चियन ngule हो करेक्टरम adopt madamri pa ngule kam
Ateg life gabe, hogmale gabe, 100% trust, 100% dependent. Punubo abam madabri pa, helmule sul chintijika. Hola gabe. Lastly, ko agge character heblanika. One more very important character that we find in the child is they are really often and easy to forgive each others. Mule third character ka heblanika, ko nge heblanika, open and easy to forgive. कोंगे बच्चे लोग अभी झगड़ा कर लेता है सिजा अकुनम झगड़ा मदो सिजा यानुंग भी मीस दो सिजा आलमा बिंदो हम after 1 minute after 10 minutes they again became friend मैं बोला अजिंग जिंग को दुको सोइंग दुको nyering दुको वो कभी नहीं गिनता है कि हम तुमको इतना बार माफ कर दिया इतना बार कर दिया अभी इतना बार कर दिया वो माफ मकरम हेल को ngagyo mada ku anyong ngule karikam sija मैं बोला झगड़ा मदो बस्तुंगम चिना चिनी मदो heb jakam bule they are very often and very easy to forgive each other have kalam punu abe ngulam kam expect mada ho ko ge character alam ngulam adopt mam debe ho ko ge character alam ngulam adopt mam debe ho character alam ngulam baham debe punu abe manda ho have kalam punu abe expectation manda mam ngule ka pagada often forgiveness ngule ka pagada Matthew chapter 18 verse 21 to 22 so का pagada हम लोगों को एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार बल्कि ngule हमेशा माफ करना जरूरी है ngule often forgiveness चाहे हो लाख हो करोड़ टाइम्स हो ngule माफ मदबरी पा हो गब हाला ngule Colossians 3:13 Ephesians 4:26 so कम का पादा हमें तुरंत माफ करना जरूरी है हम ngule का पागत हो गब सुले ngule ku golo hiki se ban kam hemi golo character hemi go hang bak to Bible ge hena ma hablan kam as a Christian ngule childlike character ngule adopt ma se hablan kam often and easy to forgive माप जिदबे आहा जिदबे तान माप जिका तान मादवरी पा हेल मुले हिकी तबा होगब सुलुग also today we have learned 3 childlike characters of the Bible ngule pun boga tugu pui soko Bible soko ngule tini tago childlike characters sam ngule learn matba humble and humility trust and dependent often and easy to forgive let's adopt this character to enter into the kingdom of heaven. Mul malenga so character sam mulenga adopt matjo try matjo adopt matjo arong mule implement matjo mulak life lo punbok sakana mam punug avinamam himpada mulela ga punba abang sakanika paya lencho